Zašto se pojavljuje herpes i kako ga se riješiti prirodnim putem? Herpes je vrlo česta virusna infekcija, a najčešće je posljedica oslabljenog imuniteta. Može se pojaviti kod jakog stresa, anksioznosti ili straha. Kad smo pod stresom, nadbubrežna žlijezda izlučuje hormon kortizol koji slabi imunološki odgovor, što omogućuje virusu herpesa da se razmnožava. Riječ je o herpes simplexu koji uzrokuje simptome na usnama, ali i drugim dijelovima tijela. Postoje dvije vrste ovog herpesa, dok se jedan češće manifestuje na ustima, HSV1, drugi zahvata genitalno područje, HSV2, iako oba mogu zahvatiti oba područja. Nakon prve infekcije virus zauvijek ostaje u nervnim stanicama i povremeno se aktivira najčešće na istom mjestu. Herpes na usni je zarazan, a može se prenijeti ljubljenjem, kašljanjem ili kihanjem, te zaraženom hranom i pićem. Nosilac virusa može prenijeti herpes drugoj osobi čak i kad nema mjehurića, ali najveća mogućnost zaraze je od trenutka pojave mjehurića do pojave krasti. Virus HSV1 može se prenijeti i oralnim seksom te uzrokovati genitalni herpes. Simptomi herpesa. Iako izbija iznenada, simptomi se mogu primijetiti i nekoliko dana prije same pojave. Na tom se mjestu mogu osjetiti bol, svrbež i peckanje. Uskoro koža postaje bolna i crvena, te se pojavljuju mjehurići ispunjeni tekućinom. Oni vremenom pucaju, a na njihovom mjestu nastanu žute kraste, paranice koje uobičajeno zacijele nakon 7 do 10 dana. No treba znati kako neaktivni virus ostaje u nervnim vlaknima. Pojava herpesa može biti popraćena temperaturom, slabošću, a nije rijetkost ni povećanje limfnih čvorova. Prevencija herpesa. Potrebno je izbjegavati dodirivanje zaraženog područja. Temeljno perite ruke nakon izbijanja infekcije. Nemojte dijeliti s drugima predmete koji dolaze u kontakt s ustima. Ojačajte imunitet zdravom prehranom ili vitaminskim dodacima. Pobrinite se da svaki dan spavate barem 7 sati. Ljekarsku pomoć trebate potražiti ako herpes ne prođe u roku od 10 dana, te u slučaju da se često pojavljuje. Kako se prirodno riješiti herpesa? Narodnih lijekova i savjeta je puno, i dok neki pronađu u njima olakšanje, drugima pomažu samo preparati iz apoteke, a ponekad ni to. Važno je ne dirati herpes, te ga ne iritirati dodatno jakim sapunima i kremama. Jabučni ocat. Poznat je da pomaže pri kožnim infekcijama, jer ima snažno antibakterijsko i antivirusno djelovanje koje uništava mikroorganizme. Pomaže u ubijanju aktivnog virusa i smanjuje izbijanje. Kada se konzumira redovno, djeluje kao probiotik i štiti tijelo od virusnih infekcija. Kada se nanosi direktno na mjehuriće, odnosno ulkuse, može trenutno smanjiti svrbež i upalu uništavanjem virusa koji ih uzrokuje. Osim toga, kisela priroda koju posjeduje jabučni ocat pomaže u održavanju prirodnog pH kože, što je čini otpornijom na infekcije. Sve što trebate učiniti je razrijediti jabučni ocat sa vodom i vaticom nanijeti na mjesto zahvaćeno herpesom. Razrijeđeni jabučni ocat možete piti svaki dan kako bi virus zadržali u stanju mirovanja. Osjetite li da će vam izbiti herpes, stavite na to mjesto kockicu leda ili držite ledenu oblogu. Hladnoća ometa izbijanje virusa. Možete dodati u oblogu medicinski alkohol ili hidrogen peroksid kako bi ubrzali uklanjanje ranice. Topla obloga. Kada herpes već izbije, led više nije efikasan. Zacjeljivanju će više pomoći toplina. Obloga od vrućih vrećica crnog čaja idealan su izbor. Eterična ulja. Odličan su izbor za ublažavanje svrbeža, ali i zaustavljanje infekcije.
Kod herpesa na usni posebno pomažu sljedeća ulja zbog svojih snažnih antivirusnih svojstava. Nanose se nekoliko puta dnevno. Ulje čajevca, ulje peperminta, ulje origana i eukaliptusovo ulje. Ulja nemojte koristiti nerazrijeđena. Dodajte im ulje jojobe ili kokosa kako ne bi dodatno iziritirali kožu. Propolis ima antibakterijska i antivirusna svojstva. Smanjit će bol te peckanje i svrbež. Koristite ga nekoliko puta dnevno. Preporuke za sprječavanje herpesa. Za sprječavanje širenja virusa poželjno se pridržavati sljedećeg. Ojačati imunitet dodacima kao što su beta-glukan, ehinacea, cink, vitamin C, L-lizin. Smanjiti stres. Mazati zahvaćeno područje kremama protiv herpesa ili nekim drugim preparatom svaka 4 sata ili koristiti flaster protiv herpesa. Izbjegavati začinjenu hranu i citruse. Ne dirati zaražena područja. Ne dijeliti pribor za higijenu, jelo i piće s drugim osobama kako bi se izbjeglo širenje na njih. Ne koristite druga kozmetička sredstva u kojima virus lahko može preživjeti neko vrijeme. Održavati pravilnu redovnu higijenu. Paziti na kontakt s kožom koja ima ekceme i koja je podložna infekciji. Savjetujemo da prvo osnažite svoj imunitet pravilnom prehranom, zdravim načinom života i dodacima koji potpomažu jačanju imunološkog sistema. U slučaju nastanka infekcije, svakako imajte pri ruci kremu ili gel koji će vam pomoći da zaustavite širenje infekcije i izliječite herpes u kratkom roku. Savjet plus. Izbjegavajte šećer, procesuiranu hranu, alkohol te općenito hranu koja povećava kiselost organizma. Izbacite iz prehrane i namirnice koje sadrže L-arginin poput žitarica i proizvoda od žitarica te čokolade. L-arginin je inače aminokiselina koja može potaknuti razmnožavanje virusa herpesa. Uz primjenu ovih savjeta i trikova možete se riješiti herpesa na usnama brzo i efikasno. Međutim, ako imate česte ili ozbiljne napade herpesa, obratite se svom ljekaru kako biste dobili odgovarajući tretman i medicinske savjete. Sretno!